I pasimo ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas igramo horror igru pod nazivom Bug Dolls Soviet Project i ovo je van Spooky Weekenda jer igrica bi trebala trajati oko 6 do 8 sati, pa ne baš da snimam svaki vikend, to su baš ono На дворе осень crazy. 1991 года. Место действия – Советский Союз, город Жуковск. Наш герой по имени Сергей Бондарев просыпается в своей квартире. Его будет пронзительный вой сирены с улицы. Герой не понимает, что происходит. Недавно он сильно повредил ногу и вынужден был выйти на больничный. Но внезапно он осознает, что нога уже совсем не болит. Тут-то и начинается наша история. История. Что это? Гул сирены? Где я? Так, я в кровати, в одежде, очевидно, в своей комнате. Значит, я дома. Фух, мне приснилось, что я был в каком-то туманном городе, от какой-то странной двуголовой собаки убегал. Я заметил, что соседи больше не шумят, может, переехали? Нужно, наконец, выйти на улицу, а то что-то засиделся я дома. Uglavnom igrica je srazila u Rusiji. I kao što sam rekao, trebalo baš trajati dugo, kao obične igre. Ova mi vrlo dobro radi zakucani 60 FPS, tako da ne bi trebalo problema biti sa njom. Imamo i health bar. To vjerovatno moramo sad... Что произошло с моей ванной? Что за кукла в ней лежит? Pa evo, kažem, ja ovo konto nisi nikako. Ako sam ušao nekako izgleda kod uopšte što i... Ma ne znam. Uglavnom... Набор первой помощи пригодится. Znači... Дверь закрыта. Morat ćemo skupljati first aidove da bi se healal ponekad. Treba mi ključ. Mapu, evo. Imamo i mapu, gdje smo mogli... Ne znam, Sirius, ne znam, Luski, kako da ovo sad ja... Piše, ništa. Ovo su i stari osvajači. Ovo ima nekakav... Uglavnom... Ja, kako sam skonto da se radi o nekom kao... projektu i to mi moramo zaustaviti. Ima kao 3 krajeva ova igrica, tako da... Ja ću odraditi jedan sam kraj, mislim, ne znam koji, vjerovatno najlogičniji, šta je meni. Gdje je sada taj ključ? Дверь закрыта. Ne bi našao ključa da se... Ne znam mi ja budu stvari ko da tražim... Možda... Ne znam baš... Gdje bi to moglo biti? Het. Mislim... Не знаю, что тут. Нашел ключ. Нашел ключ. Дверь открыта. Nemoj zaziti. Dobro. Sve ovo ne mogu pročitati. Idemo sad dalje. Ovo je neki znak, ne pojma. Što sam u kući?
odjednom počne nešto. Jesme Какой ужас. prepalo, Какой ужас. kakvaj užas. Nešto, nemam pojma što se treba raditi. Я должен забрать ключ от хранилища, который находится в комнате на первом этаже этого дома. First floor of this house. Čo ovdje? Još dosadno ovo. Ора! Pa ovdje. Какой ужас. Pa ovo je valjda prvi sprat. Nekan tam je. Čovjek govori 500 puta, že on locirao ključ. Ovdje je bio ključ. Ключ Ko je stavio našao. ovdje ključ? Igrico. Dobro. Что здесь может делать гроб? Интересно, там кто-то лежит? Ja, wel. Jako ti jumpscare, što se meni uzeli ovako preokrenuo pravo moje. Kako to mora jumpscare da mi to reci? Ovo je jumpscare, mislim ono, ajde prepad. Kako sam shvatio u ovoj igrici se radi o ovim kao o lutkama. Sad ne znam. Što se pašće? Sensitivity je dobar. Кажется, я что-то видел. Что си видел? Ok, ja nisam ništa vidio. Пластина. Ja... Dobro, kad bi samo kao ono za početak ih imali jumpscare-oga, ono. A čujem vam pašće nekako. Evo. Osim moja ruka, žena. Pokazujete, ali nešto. A nisam gladan. A, ovo. Верстак мне пригодится. Dobio sam čevet workbench. Gdje je ovo je? Ора! Powder, aha. Znači... Da se napravi kao zamka. Treba neki kligavac treba za gašenje požara i zamka. I to onda ako ispane. Защититься от кукол можно при помощи ловушек. Для поиска компонентов ловушки следуйте к красным меткам на карте. Найти запальную коробку вы сможете, только собрав нужное количество ловушек. Čekaj. Mene ove lutke mogu napasti. I ja moram napraviti zamku sa nekakvim, šta je ovo Bog zna, sa zamkom i sa aparatima. Pa čekaj, je li ovo horor ili šta je ovo? Аптечка. Ljudi, kakav je ovo horor? Znači ja sad ne znam, primjer, ja sad, eto imam video, meni ništa nije jasno. Znači igrica me toliko smore, da ne znam, mislim, ono, meni se ne sviđa. Baš ono jer, da snimim 15 epizoda igrice koja se meni ne sviđa, mislim, ako se vama sviđa, ja ću to snimit, ali
za moj ukus nije to. Ali eto. Skupljam first aid ove, ono, plastiku nekako skupljam i sve. Ja inventor imam još neki ključ, onim što je ja. Ali uglavnom to treba biti to, ja mislim, ono. У вас есть три пути. Пытаться уехать, противостоять этой силе, либо разгадать загадки этого места. Какой бы путь вы ни выбрали, итог всегда будет один. Когда наступит нужный момент, помните, кто сражается с куклами, тому следует остерегаться того, чтобы самому при этом не стать куклой. Так ja kao mogu on, glav. Ključ se nalazi u kuhinji u U235+. Neki ključ. Sad, šta će mi to? Ove izgleda ne napadaju. Pa uzeti se. Pa njemu zaista. Порох. Malo ima Ja mislim da su to ti kao što napadaju бог. Ali ima sprint, главное. Что происходит? Мне это снится или мерещится? Я вижу, как большая детская кукла передвигается сама собой. Что будет, если к ней подойти? Po njoj še prilazi konj jedan iz glup. O, još će glup. Pa neš ići, ajde tam. O, bog to se. A uće me, bog, pa da se čekaj. A, bje. Izgleda, ne ide. Imam i staminu, bog, nisam to ni znao. Aaaa, igro. Da, ovo nije normalno. A ono me čovječe napada baš, man. Pozvolim se. Ja bježim malo, koji istražam šta imam. Dok se on razglavio to. Dobro. Ono će me prilaz kakvi, aha. Čist da ne priđem. Tu ima neki stan, samo... I ovo ni skonto nisam. Какой ужас. Ух ты, что я играл? Аж два. Кажется, я что-то видел. Что sad vidio? Ага. Čekaj, butik. Набор первой помощи пригодится. Znaš šta mi, ja mislim da je ovo neka loša kopija na The Last of Us-a. Jesam sa samim skupljanjem stvari. I možda, ne znam. Ne znam šta bi još rekao. S koju igraš? Очередная пластина. Тут как? кто-нибудь есть? A gdje je here? Ja nešto vidi, ja ništa nisam vidio. Dva put to ja ništa nisam vidio. Ja ne znam baš ono... A čim se tako znači da nije dobro prilaziti? Dobro.
Очередная загадка. Резистор. 108 треба. Порох. Добре. И снова порох. Де я мamo? Тут був... Ima medkit. A ga ne znam koristiti. Mislim, iskoristit ću ga jednom. Uvijek. Čim kaže da sam Ramo Duranto, on inače da ne prelazio. Znači, još on je to pročitao i on kaže šta si te s takvim pričam. Jesmo bisa... Vidim na mapi gdje sam ja trenutno. Viš kolika je mapa, ja ne znam. Čekaj. Fine, what? Ovo sam... Find a car. Find a shield in a warehouse. Moram naći gdje je warehouse ovdje. Ja sam... Ne vidim baš da piše gdje je warehouse. Evo ovdje piše warehouse. Skoro sam praktično. Dobra, a šta je ovo drugo? Šta bi ovo trebalo znači ove neke skrce? Pa onda bi vjerovatno trebao ići dobro. This is warehouse. In this warehouse science install some kind of device. Znači onda imam taj ključ, samo što moram ići tam. Znači moram ići putem. To samo nastaviti ravno. To trebalo da nas... Dobro ide. Ajde. Assim, já... Espera, Messi. Messi, cara, Messi. Não. Ona nema ovoga bokca. Aj, kako? Порох. Aha, Пластина. plate. Popio se čovječe na ovo auto. Evo, ovo sam vidio. Ja sam moram ići vama, jel? Ja sam izašao na autoput. Kako ići vama, da pređem. Stop. Neće stajati. You don't have a ticket. Moram napraviti neki tiket kao da bi ja došao tamo. Kako su gube? Paša, opet što paša. Dobro, gledaj, sad ja moram naći neki tiket da bi ja ošao tamo i ne znam što. Dobro. Ali ono, ono... Набор первой помощи пригодится. Ušao sam na konju. On je što ni 5 metara on stanu.
Цой жив. Эта надпись здесь уже довольно давно, даже выцвела и побледнела. Хорошо, что кто-то помнит группу Виктора Цоя. Легенда, живущая в сознании людей и заражающая умы молодежи. Чудесно, что идеи группы кино не канули в лету и продолжают жить среди людей и будут жить еще долго. С детства я учился играть на гитаре. Помню, как в студенческие годы играли мы с товарищами в гараже дяди Васи. Играли песни известных в стране групп «Кино», «ДДТ». Ой, много было песен перепето, все не вспомню. Šta si sam rekao? Treba ključ, Кажется, я что-то видел. Ovo je nismo vidjeli. Aha. Какой ужас. Какой ужас. Znači, ovo je izum nekakva igrica, nekako mi je prespora igrica nekako, ne znam. Nije da mi nekako ono puno privlači da ja igram i ono šta ti ja znam. Tako da, to je bio kraj za video, ako vam se sviđa udarite like, subscribe, a mi se vidimo u Ali sljedećoj svi ljudi. epizodi, pozdrav.